Salibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. But first of all, my show channel police masego you subscribe without wasting your time. Another day, another story. Story says I'm telling sumala nentombazane ithi intombazane yo welungi ngani kuphi ngithi ngipenda umfana ngimqambela mangithi ngikhulele bangifuna ehlale nami kanti kuzongehlela. Uthugeli I was dating this guy. Lo guy lo akayena la South Africa or kwelinye ilizwe. Uthi hayi okay fine siyathandana. Uyathanda lo mfana ukuthi mekuthanda ukuthanda to the fullest. Unothando lolu olu serious lolu thando labelungu namanje yabo. Uthi hayi okay sithanda nomfana. Uthi nje angazi kwenzakalani ngabona umfana nje use off umfana ngasangithandisisi yabo angazi noma sisontombi entsha noma akwenzakalani. Usayengicama ukuthi no kuzo zonke izinto engangehlela ngeke ngikwazi ukuluza lo mfana. Uthi hayi ngivedane ngiqhamuke neplan ukuthi yazini angivedane ngithi ngikhulele because lo mfana uyayithanda ingane into ayifunayo nje empilweni yakhe ingane yabo unayo yonke into ayidingayo except for ingane. Uthi ngimtshela ngithi mina yasibheka ngizizwa ngazuthi ngikhulelwe. Uthi nje awumfana jabule ngempela. Uthi hayi asifana okay kumele uyitesteke. Uthi hayi ngiteste ngimtshela hayi ngempela ngitestile ngikhulelwe yabo. Uthi yo ajabule umfana amtshela ukuthi yasikhona uzonakekela kahle because angifune ma mistake. Cela ukuthi uvele umove nami uzohlala nami so that ngizoba able ukuthi ngigade ingane yami nginakekelele nami wena while you are pregnant. Uthi ukuthi windina uthi ngihambe ngimove ngihlale naye mfana kube mnandi kube nje yayami. Uthi okay hayi kuphela isikhashana phela isisasikhulu. Uthi ayiqale ngidle amaphilisi. I think amaphilisi angani ngamaphilisi noma wajova yini kodwa into yokuhlela yabo ukuthenga mithi. Uthi vele ngidle yona-ke ivele ingikhuluphalisa isisu sibe singaka kube ngathi ngikhulelwe ngempela. Uthi hayi mfana kholo uqoqele ngisho abantu bakuba fonele kube batshesa yibo I'm expecting where umuntu amkhulelwe yabo. Uthi nje kube nje happy day wonke umuntu ujabule ukuthi awe ma usezoba nengane into ahleze ifisa wonke umuntu uyazi ukuthi uyidinga kangakanani ingane yabo. Usukela yena ngempela ke afanele kube mnandi okay. Hayi sihambe isikhathi hayi isisu singasakhulu. Uthi hayi mfana asho naye uthi hayi ngeke isisu sakho ngathi asisakhulu manje kwenzakalani. Uthi ngithi mina ngeke athena enye into engarisha. Uthi nje kube ngathi uvuleka amehlo mfana uthi enye into engarisha ukuthi angikaze ngibone ngisho i-test to say ukuthi ukhulelwe noma cha. Uthi ngithi mina hayi ngayenza i-test phambi kwakho. Athena okay. Uthi ngithi mina ngizama kusasa ngiyothenga i-test and then ngizobuya ngikuprove ukuthi ngikhulelwe. Uthi hayi nangempela ahambe ke uthi kwanginomngane makhulela ngitshontshe umchamo kamngane wami ngihambe vele mangiyotesta ngizongena ngedetho. Uthi ugeli-ke the only thing azoyibona yena ama-results. Uthi hawu nangempela imloya ngihambe-ke ngitshontshe umchamo kamngane wami ngiwufihle ebathroom vele lakhe hlala ndawonye vele. Uthi hayi ngihambe ngiyothenga i-test ngibuye ngitshela baby-ke ngiyahamba-ke ngiyenza i-test njengoba requesta wakho. Uthi hayi ngihambe nangempela fike ngichameke. Uthi hayi ngifake lo mchamo lo ngenza ngathi ngiyachama ngifake umchamo kamngane wami ngimkhombisa. Uthi yo ajabule umfana aqale phansi manje angithande mina. Uthi ungenzela yonke into engiyifunayo. Ngithi I'm craving for something umfana yenza iplan. I'm craving for this umfana yenza iplan. Hayi uthi-ke this one time umfana antshele ukuthi sithi ngipregnant nomuntu kabhuti wakho pregnant bafuna sihambeni ufuna ngihambe ngemakhaya bokubo ezweni lakhe. Ufuna ngihambe ngemakhaya so that nje bezombona yabo bajabule nabo ba excited vele ngokuthi ngikhulelwe. So ufuna ukuthi bengibone nje yabo ukuthi ubani lo wamkhulelisiwe yabo yonke leyo nto. Uthi ugela hayi okay fine ngivumele phezulu ngithi nje all right sizohamba. Uthi hayi sihambeke. Uthi vele sengiyazi phela ukuthi ufana uyazi ukuthi ngikhulelwe useneshow manje yabo. Uthi hayi sivumeke sihamba. Uthi hayi masiya umfana ufike kube mnandi ukhulela umuntu kabhuti wakhe nami ngikhulelwe yabo. Uthi sifike sizwane nomuntu kabhuti wakhe sibe ubhadi ibhadi. Hayi yena inyanga sezinkulu nje impela yabo. Usehamba yini lento leyo yokuchecka isisu angisazi ukuthi ibizwa ngani leyo ukubuka ingane leyo nto le ayihamba yona-ke yena. Hayi uthi-ke bese sithi-ke lo since sihamba asihambeni sonke kusho umuntu wami since sihamba asihambeni sonke sibaphelezele just ukuthi nathi sibe nayo le experience yabo because vele nathi maduzane so bese sihamba sesiyobuka ingane yabo. Hayi uthi nangempela-ke mehambe. Uthi hayi kube mnandi kube nje ayasihamba. Uthi hayi mase sihamba njalo mese-ke yangibuza esixoxe yabo sibukeke kube mnandi kube exciting. Mase vele yabuza umfana ukuthi hayibo ingane uqala ukuyibona mesinenyanga ey'ngaki yabo.
uthi ayi evidane esho udokotela ethi nje masino 3 months mhlawumbe ungakhona ukuyibona uthi yo kanti nami vele ngino 3 months manje ngithi ngikhulele umfana usefana hawo beba ufuna ukubuka ukuthi ngithi nje awungeke bengekho ready yabo uthi athena okay asibuyeni kusasa ke uthi ngithi mina asibuyeni kusasa ongcono ngeke angikho ready kusengavele ngenziwe nje i-ultrasound manje hayi usugeli kayi okay ke behambe ke ubuyelwe emakhaya usibabuye emakhaya bofana uya insist ukuthi nje siyahamba kusasa siphelezela thina kusasa obhuti bakhe bazobephelezela bona ke usugeli yolungishaya uvala bawuthi ngithuke ngalendlela ukuthi ngivele ngithi uthi ngivele ngiconfess kulogeli mhlawumbe khona into angangisiza ngayo yabo uthi ngitshene umuntu kabhuti kamuntu wami ngimtshela siyazi kunenkinga phela le ndoda le ngichazele sonke le story lesikade ngisisho ukuthi ayingithanda kanje kwafela kwenzeka kanje uthi umuntu abhuti akhe ethi hawe imazi uyithini lento uthi ngithi nje angazi usethi hayi into ngaphandle mungabribe lo dokotela umtshela ukuthi akathi khona into ayibonayo ngizokhuluma naye ngoba mina ngimjwayele uthatha hayi ngempela usabuye emva kwesikashana sayi sengikhulumile nodokotela uthe uzo-actangazi isikhonto evela vele ababa-blind abazi lutho ngisho engakhomba umoya ethi niyabona likhanda nazi inyawo uzokhola umuntu hhayi uthi bobabili babeqala ukuba ney'ngane vele nobhuti wakhe so abazi lutho ngampela ngey'ngane uthi hayi ngijabule ngisho ukuthi ngimlethelwe inkosi lusisi uthi hayi suke ngigeza nje with pride ngiyazi ukuthi vele ngiyobakhombisa into engekho kodwa ngeke ngibone hhayi uthi sihamba futhi soba-4 uthi hayi mesihamba soba-4 sifike-ke uthi mesifika laphanayo hayi dokotela ngitshele how many months asho 3 months yabo usike ngilala embhedeni uthi ayiqala udokotela-ke ngicobela izinto zakhona ey'hambise uthi athi udokotela nje ngeke no uthi hayi ngixakeke mesethi no yabo mesethi angiboni lutho mina uthi yongikhipha amehlo-ke phela manje because phela sinedili nalo dokotela yabo uthi nje athi udokotela no akukho lutho lanalo sisakekho pregnant and akakaze eze bengisho pregnant mhlawumbe hayi mhlawumbe uke wakhulelwa mhlawumbe kwaphuma ingane or something hayi bo uthi ugeli yo ngishokheki uthi athi umfana uthini dokotela uthi aphinde udokotela uthi ugeli mase sugeli mina-ke yazi inkosi yami ngiyaxolisa sisi angikwazi ukuqamba amanga usavedanasha athi yene into eyenzekile lo sisibevele eqambela amanga wena ungitshelile mina izolo ukuthi ubeqamba amanga that's why izolo bengafuni ukwenza i-ultrasound uthi ekhiphe wonke amafayili ukuthi mina kahle bengizama ukubamba umfana uthi umfana abe furious uthi uyacanga umuntu ezokucasukela ezweni langakubo uthi abe furious umfana athi nje ungijwayela kabi awungithathi notice and awunandaba nama-feelings ami uyenza kanjani into kanje wazi ukuthi ingane ngiyithanda kangakanani kwawukuthi ngihleli nawe because bengazi ukuthi ukhere ingane yami otherwise I wouldn't have been dating wena nje at this point in time because izinto ozenzayo nje vele bengasakuthandi but bese ngihlalela ukuthi uthi angigiva mfana singize ngikhale yezwa useswe lapha futhi sokushiya khona la uthi yo ngikhale usasifuda ka singamshila oqala usezweni angalazi into kwesibili uthi nje ufana ngizwa mshini sayiphuta ke sayasambeni usayikhanje bakufike khawufana afika atshele ngisho abazali ukuthi le ntombazane into engenze yona uthi angithuka mfana uthi athi nje ngizokubona uzophindela kani kwala ekhaya ngikufuna uthi ngicela ukuntshela singaze ngahlanganiselwa abantu bakuba imali ukuthi ngibuyele emuva bangilwela ukuthi nje mfana angangenzi kanjena at least akangibuyisele ekhaya ezweni lami uthi hayi ethi nje mfana angihlangani uthi bayihlanganisela imali uthi hayi ngahamba-ke ngabuyela-ke ezweni lami-ke uthi hayi mase ngibuyele ezweni lami uthi umfana-ke angisenandawo phela le wangitshazisa uma ufika uqoqa umthwalo yakho uyihambele usingaqapha singabheka indawo yokuhlala because bese ngihlala nayo uthi hayi okay ngiyithole indawo uthi uma ngiyithole indawo ngasho nje umfana uma ngibuya angifuni ukukufica uthi naye impela umfana wangangifica uthi wabuye umfana uthi ngisho ehlangana nami ngathi akahlangani nalutho uthi kanti nje ngeshwa umfana usazophunyelwa urafu uthi umfana waphunyelwa urafu uthi ungambona uphilisa of life enjani unentombi entsha akayithandi uyabhubha uthi yo ngaze ngasho ngathi yabona ingilozi eyangenzisa ubuqili because kube kuthiwa lo mfana nje ngaqhubeka ngahlala naye even though kube kuthiwa ngisho ukuthi nje ngimithi or something just for ukuthi angithande ngabe mhlawumbe usahleli nami because wayengakaze esho ukuthi asangithandi ngangibona izenzo zakhe ukuthi ngathi uyangiqhelela kancane but wayengakaze sihlukane wayengakaze esho ukuthi asangifuni or anything yabo uthi nje ngaluza kanjalo uthi nje kumanje umfana ushadile unomuntu wakhe happily married and unemali engakanani umfana uthi ngaphuthelwa kanjalo ngenxa nje yamanga sifika lapho-ke isitori seselamhlanje. I hope nisenjoyile and I hope you learned something. Thank you so much for watching. Ningakhohlwa ukungisendela more stories. Thank you, love you.